这个，你好，好久不见了。三只了。
बेला तपाईहरु उठेर उहाँहरूलाई स्वागत गरिनु होला है धन्यवाद And good evening to everyone. At first, we will bride and groom, Mr. Choi Bumpoda, honored by your presence today, and we are thrilled to have you share this momentous occasion with us. As an anchor, my task is to guide you all through this event. To make our main event, I would like to give you all a brief introduction on Nepal. 1976, and it has been 48 years since establishment. 3 years of running time. The main occasion we perform are His Holiness birthday celebrations, Tibetan Year, and the Shoten Festival. Besides this, we perform in weddings, monasteries, opening events, etc. And being a self-sustained association, the donations and funds raised during these programs are used for the expenses of the association. We give classes every Saturday and have more than 60 students from Namgyal, Chosen, and Mangali, and 15 active artists. Let's start our main event. So the first performance we have is
Yoga and Kampala. He's giving them a round of applause. तपाईँलाई भन्न चाहे अनि साङ्गे भन्ने बुद्ध अनि उहाँको प्रवचन सुन्दा मेरो हाम्रो खाम्से भगवती Thank you.
या मान्छे 승진님과 교회다 거기도 만세 유망진의 맛을 따라다니겠습니다. 아주 숲이 수월이 सानी बहिनीहरूले तामाङ सेलो भन्ने अनि नाच अनि तामाङ सेलो भन्ने एक बार को जुड़ी
Congratulations.
So moving forward, the next song we have is with. Let's welcome our performers with a lovely round of applause. Thank you. 录完了，还有点 snap。 보상 모상소리 제발 접시주기 접시주기 공비 लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ भिडियो सुन्नु छ यसपछिको हाम्रो अनि नाच चाहिँ रेपा नाच हो यो नाच चाहिँ हाम्रो युट्युबमा छ अनि हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ फेरि भन्ने गरिरहेको छु नेपाल टिबेटन हामो एसोसिएसन भन्ने युट्युबमा छ अनि तपाईँहरूले हामीलाई लाइक भन्दै अनि बिदा चाहन्छु धन्यवाद लेबर kami so bisa kada punya
नाम के छ रे नेपाल भन्नुहोस् त नेपाल सिभिलियन नाउ एसोसिएसन युट्युबमा यो गीत गरेर लाइक सेयर गर्न बिर्सिनु नभन्नुहोस् है त्यसपछि हाम्रो बुद्ध समाज कल्चरल ग्रुपबाट अनि एउटा प्रस्तुति रहेछ समाज कल्चरल ग्रुपको अनि प्रस्तुति को हुनुहुन्छ यहाँ धन्यवाद
前进，理想被忘记，给当真，先高为你当给拉线，我图他当美女，先为我，你多了，看不有。
Yeah.
ट्याब्लेटहरू बुझेको लागि सानो गीत एकदमै पुरानो टाइपको गीत हो उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ सबैले सही पनि ताली बजाइदिनु
भेट्नु हुनु पऱ्यो Good. Be
Siempre son gotas.
빨라. 시작하자. Bye.
Ocean.